Tugeze kwa muganga kwakimuteye hano mu rushyi rw'akaboko, muganga yavuze ko cyahinguranyije urwagashya kigasingira n'umutima. Cyo kududubiza ko amaraso menshi adudubiza nk'ititobotse yatumbagira mu kirere mu kanwa no mu mazuru. Twebwe twabibonye tugeze kwa muganga, twashatse inama mukubise icyuma turabibura. Icyo cyuma yamukubise bibiri, cyambere akikubise hano mu rushyi rw'akaboko, ikindi agikubita mu rutirigongo hagati. Kumugirira urugomo nuko yemeraga ko yamuteye icyuma. Yamuteye icyuma hagana he? Yamuteye icyuma ahagana ku rutugu. Urahabona urupfu rutunguranye, urupfu rwarijije abanyarwanda benshi cyane. Uyu mugore yishwe urupfu rubi cyane, urupfu rwarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu mugore yishwe nabi, yishwe n'umugabo we, ndire yuko umugabo we yamuteraguye ibyuma paka uyu mugore ashijemo umwuka. Amakuru abaturage batanze bavuga yuko n'ubundi uwo mugore yahoraga avuga yuko umugabo azamwica, koko ngo buri gihe umugabo yaragavuga yuko azica uyu mugore kandi ngo akamwica nabi. Abaturage bakabifata bikino bagira ngo nugukina, none birangiye umugabo yivuganye umugore we amuteraguye ibyuma. Dore ko amukubise icyuma mu rutirigongo, akamukubita n'ikindi cyuma hepfo y'izosi gatonya. Birangira rero uyu mugore yitabye Imana. Ako kanya imbangukiragutabara ise yamagarwa byihutirwa. Imbangukiragutabara mu kumugeraho isanga yitabye Imana. Imbangukiragutabara nta kindi yahise ikora, dore ko imbangukiragutabara itajya itwara imirambo. Imbangukiragutabara ise hamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Yahise ihagera, uyu mugore witabye Imana bahita bamutwara. Nuko nguko byagenze, byarangiye uyu mugabo atawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Uyu mugabo yabajijwe impamvu yishe umugore we. Uyu mugabo asobanura yuko kuba yishe umugore we atabyicuza, kandi ikindi ngo icyo yamuhoye nuko ngo uyu mugore yamucaga inyuma. Ngingi yari inshuro ya gatanu amufashe ari kumuca inyuma, ngo ubundi umugore yarangiza akamwidogaho akavuga yuko umugabo ntacyo ashoboye. Niyo mpamvu rero ngo umugabo yafashe icyemezo cyo kwicira umugore, yakoye ndetse akamuzana mu rugo. Uyu mugore bari bafitanye abana batatu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri, dore ko umwana umwe yari afite imyaka igera ku 8, undi yari afite imyaka 10, undi yari afite imyaka 12. Dore yuko aba bana nabo basigaye mu gahinda n'amarira. Nyina arapfuye ndetse na se nawe agiye gutabwa muri yombi, akurikiranweho icyaha cyo kuba yishe umugore wiwe akamwica abigambiriye, kandi ikindi ngo ntago yicuza. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko uyu mugabo yakatirwa urwa burundu, aba bana bakajyanwa kwa nyirakuru, ndetse leta ikazajya ibitaho. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryavuze ko uyu mugabo agiye gufungwa, bano bana nabo bakazajya bafashwa na leta ariko bari kwa nyirakuru. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane. Bamwe bifata ku munwa, abandi bararira, bavuga yuko abagabo b'iki gihe basigaye bica abagore babo nk'inyamaswa, nta kintu na kimwe bitayeho. Abaturage basabye inzego z'ubuyobozi yuko mwa kano gace banakora iperereza, kubera ko ngo hari ibisambo byiremye mu gatsiko byiyita abapape, bagafata abana b'imyaka 15 ku ngufu, 20 kuzamura, bakabambura n'ibyo bafite. Bityo rero abaturage basabwe ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko bakora iperereza, abaparakomando bagafatwa, kubera ko ngo barababangamiye ku kigero cya 80%. Bivuze ngo ntago basinzira nta nubwo baryama. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB rifatanyije na polisi bahise batangira gukora iperereza. I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.